ñande yarañi eporare ñañamindu umi echajoaite página sanguinukuéra pinaguape ya ñeñéma jeyña reflexiona mi hag̃ua ñandiekuérako la vida de los primeros hombres ñaguako yvyrape'ári ñanemandu'ág̃akuri pe descendiente oguako nace pe Abel rendaguépeko oguako nace peteĩ tapicha heravase upéva ñañomongetámakuri ha ko'ág̃a ñañomongetamíta la'i descendientekuérare mba'e ojehu peñatendemína Génesis 5, 21 al 24 vengo oñe'ẽ ñandéve peteĩ tapicha hérava Enoc. Hapea la historia importante tei. Enoc oguereko 65 años ita'ýra upéramo monguare ha ombohéra Matusalén. Pe Matusalén laiko'e pukuvéaveko yvyrape'ári pe ñañomongetamietavei upe. Enoc oguatavekue Tupã ndive Matusalén oikove'ypýgui 300 años. Ha hetave ita'ýra ha itajýra. Aipóramo oikove 365 años. Enoc ndañandejárandi. Ha Enoc oguatágui Tupã ndive. Tupã ogueraha chupe. Upévare ndojekuaavéi hapykuére. Ha'e la primer hombre ojegueraha'ekue ko yvyrape'árigui. La en vida. Oguataire 365 años ñandejáraykére. Ha orekoeteĩ ta'ýra oikove pukueteja ña notápa la diferencia. La Caín ra'ykuéra opytapareí tape ku'áre. Ha la descendiente de Set, en este caso Enoc, ñandejára ogueraha chupe yvága mba'érehe, porque oaprende ojapóko yvyrape'áripe ñandejára hembipota. Ha nde hasẽngo che angirũ jahaséamo la yvágape ndajarekói otro tape. Enoc olehi pe tape ipo'íva. Ha pe tape ipo'ívango Jesús oiko ñande ha'e que mokõi tapénte jarekoháko yvyrape'ári. Pe ipéva ha pe ipo'íva. Ha ha'e he'i che ha'e pe tape añetete. Ha che upiñoitéi katu tape g̃uahẽ la yvága. Quiere decir que ko Enoc oguata rupi la Jesús ykére ñandejára he'i iporãngo che amigo areteĩma oguata che que agueraha tantemacero chupe. Ha ko'ág̃a Enoc ja'oríma yvágape che angirũ. Ha péango ñande la ñande objetivo aveiko yvyrape'ári. Jajeprepara ko ojepreparahaguéicha Enoc jaguata ñandeja'ykérehe ñañehe'ã jejapópe hembipota ñaipytyvõ ñande rapicha oikotevẽko yvyrape'ári ñamboaso chue ñandepo ha ñamoirũmi ñande rapicha oguata che añetetéape ñandejára rapére. Ha upéicha mientras que nde ha che jajeprepara japreparai otro jahapaitehamo ñandeamo yvága. Ñandejára tandevasa ko'áre che angirũ tanemokyrẽ'ỹ tanemombaetéi katu hag̃uáicha rejapo hembipota ha'ejeyhaichaite ñandéve ojapohaguéicha el patriarca Enoc. Ñandejára to'íne ndie ko'ára.